ma miura Vice President Dr. Bawumia na so te say won hwe na chibiem if sunsun ye ya de tia no omo ye ade osunsun etia enye ono nkwampo MPP mpanifo ni pio ho a ya chichire omo ewo Benin nsu ase sunsun Benin nsu bi ase Benin ni Togo ya ye two place Togo Benin nsu ase ya de tia Vice President what you say and ya de tia Vice President the wife mama Samira Bawumia yes. And yaya de tia isi chair person as a chairwoman. Yaya ade tia ono so e wo sunsun what you say enti e wo se ni nyina no de agina wachi na chilo who is your prophet han hu wachi because Vice President dey say o ma ya de pese with the stage and kontwanhwe Abusia kakra bi se Ghana ye kwa akoto aba ne akakra be bosumi ni echire kakra na omen e kwa akoto aba enu nti onim nyina ebe ya adwen se sabre de emu ayehyiye pa amanyofo no eni abra wo bo ento adendenden asofo no so bebre na eni abra last minute commission no omode e ba bonten ebi nso aba bonten abehye nkompe a wo mo no mo amaba esan ebe pa chew ebi nso kwa ba oro mo nsa edi free flag bearer bi echi a wo makwa asa ba e kire se nipa ohoro na nsa free nechi no ono a na ogusu a wofa akonya no eba ne se ya na e wo se ebopu na sofo no na ebi so mo se bebia abato mpompo so ebi sei na anyamate enu ti Prophet Benson nipa ba ko wono so eba abato ehu ne enkomhye wa hye bi yie pa ma Ghana fo kra esuro ne enkomhye ene mensa ka no e wo mi studio ha ma bi bisa ne se kakra ya akai amaya to aben sei na ewie mutie ono so obepache obehoro ne nsa ana bebi ogina no ehwa amegina ebusu aka ho na ma Prophet Benson akwaba papa mpache ma akwaba meje osuma wura ho te sei papa nyame adom na nso e Kristo adom ye ho ye pa ye nyame ase papa ye hwe emre na aka na ebu ma be eduanan miensa 43 days na je Ghana ye kwakoto aba unyan madifo ni bebre na ahye nkom ebi aba be ohoro mu sefri nkomhye no asan ba biem se wo ono na ohoro nsa wasan bo nipa na obo di no no ana eko ebi so kwa ba hye nkom apacho se sene okan no apacho ye franche no oso ye sofo ba ko e ba abato edi a wa hye nkom ye wo ho pa me no kwa hwetwe nkom wo ho bebi akai na ye kwakoto aba ma mimi sasa papa nkomhye no se na okan no ugina oda so gira no aso anase onso afi wo twa asan bi bedo ase me chia hwefo we are seeing all over the world. Nyame nhyira obi a. Prophet Benson obi a me bo mitilim ehyenko. Okay. Ye meka bia ne free awurade nchen. Ana ode mame. Enti mintumi hyenkom ensa anu me ho. Okay. Na de meka no, ane de mahu na maka no, saa na tie. So ugina wona so. Me gina me na so. Se ye mampeni abedi echi Dr. Muhammad Bawumia. Ono ana eko. Ya sunsumu bibia nsesan. Said me who sunsumu no. Na ya to aba na ye mampani abedi echile Vice President Dr. Bawumia wini no. Saa na tie osunsumu. Okay. Enti me sesa ama no. Okay. Saa na tie. Okay. Se bibi sisa mekaba bibi asesan. Ana me nso me nyo odifu a Ghana for monitor me nyo odifu a me kas ase me bo metima aka na edu ba bi amabeka. No. Me kasa enyame na akasa. Me ye chia me ma nyankopon. Na nyame frɛ me no me kom se bia bam. Efiri sɛ me ka nyame na aka. Na isi nyame be ya de a ebe ya we sɛ ensi. Because bibia sɛ wi na nyame bam. Enti yankofo sɛ sa 8 years change of government in the eno a na ekoso. Ba me so me pese me ka yankofo sɛ na nyame aka. Sɛ this time around no enyoma besesa. Ama yewura Dr. Bawumia awini election no. What you say? Na ye me wanwa say sofo mu a be hye nkom. No wo se wasa asesa na no. Nyame na soma wa na asoma ho. Enti papa enti me ma say sofo be ka say oh me ana me hye nkom fa bottle yi hu. Ma san asesa ma no afi hu. Ho no problem kakra ho because we are sofo. Okay. Wa hye nkom. Ha na ma wo hye nkom no. Nyame na ma wo hye nkom na na. Na se nyame na ma wo hye nkom de a na wo se wasesa wano a nyame na sisisa na. Ana wa na wo do pe ana wo de sisa what you say so ba na wo se nyankopon se nkom hye na me hye mensan sisa emfiri ho de a na ye de beto mo kan say so ne ani ahwe balance checks and balance ahwe say de wo ka no efiri nyame ampa you see it is high time I do for no omunye very critical omunye serious what you say because nyame nka nyame aka na waka
ɛnna mma odifo woyɛ odifo enti me de sunsum sɛ ne yɛto aba na Dr. Bawumia wi ni no saa na tie nsesa bibia nsesa okay papa abeto mountain so ebi mo so ehye nkom na wo mo kire se se woyɛ bibia ebi mu kɔhwɛ wo bai no mo kire se ye akonwa no de mahama ye mampida da John Dramani maha enda ti akonwa no so ɛna ye mampini abedi akyi do se mo epese woje edi free ne nsam enti se mahama ɛyɛ bibia se Bawumia ɛyɛ bibia na de se kyese sunsun fam se bibi kɔso a ɛwɔ afrɛ no nyina obi abetimi afa akonwa no wo hwɛ na kakra ya akaya ne edi enemi a sunsun fam no bibi betimi asesa yes bibi betimi asesa na ano na me pese me ma miura vice president Dr. Bawumia okay na so te se won hwe na chibium efi sunsun ye ya de tia no omo ye ade osunsun etia enye ono nkwampo MPP mpanifo ni pio ho a ya chichire omo ewo Benin nsu ase sunsun mu Benin nsuo bi ase Benin ni Togo yaye two place Togo Benin nsu ase yaye ade tia vice president what you say and yaye ade tia vice president the wife mama Samira Bawumia yes okay. And yaye ade tia isi che person as che woman no yaye ade tia ono nso e wo sunsun mu what you say enti e wo se ni nyina no die gina wachi na chilo who is your prophet han hu wachi because vice president dey say o ma ya ade pese with na stage and kontwanhwe what you say aha with na stage won twahwe anaso okasa omle ni man voice kura ma what you say aha na o ma ya ade nso a se ne o mo person mo nya no o se ya ade tia sunsun mu dia e wo se wo nso nya obi a sunsun mu wa hoɔden se ne be ya de o ma ya ne be ye enkwasi asem what you say and as a back to senders and you can what you say aha because edu sa bresia na obia no obu okro no akra nkoso okoya de ati obet so obi enipa no epena sema otumi ebibi kura ma no on behalf of the person enipa no kra nya we what you say enti nyoma pi ekoso sunsun but ye papa no vice president or a strong man sunsun no hoɔden what you say me bom paye bia nya me beyi na kire me bia no oba anoma na efe no kwade no eagle sara mo ka no aha 12 di nanim 12 di nachi what you say aha enti oyobi a nyame amma no stamina no to survive this season nyame amma vice president stamina to survive this season because eagle no 12 for nanim 12 for nachi what you say but ade de omaye papa o kire se ye mampani abedeche Dr. Muhammad Bawumia na yere na isi maame no sankofo emiensa no ya chechire mu sunsun de o ma chensu bi ase yes obi bebisa se ye mampani abedeche yere kra na wo ka ono oni ni kunu na nam bo nto ano nti betimi aba se pe ne wo ka no obi betimi okay se wo ye tia ni kunu de ye ni betimi so aye tia na yere enti se ne yere ebjojo a ebeka ni kunu na obi te se isi no ye sha oni ye mampanya be de akiri emu abusua oni no onye MPP ni oni interest bia wo MPP side se MPP be di nkunim se NDC be onu gina Ghana fa ye Ghana fo be ka no be ye enti ebesi den na se obi kwotehwe Bawumia na yira odi isi maame ne be ka Bacho TBU. Okay. Me kasara me nka ase ya chechire omo as se bi abusua ne afro manasa MPP fo ne achechire omo. Me chire nipa sunsun mu ya ye bibie tia omo. Wo so mo bompa omo mo mpa boye din. What you say? Ana mama nipa me yansa. Me say Dr. Bawumia. Ana Dr. Bawumia wife. Ana easy boss. Sunsun ya ye bibie aye den. Etia omo. It doesn't matter say maame no ye MPP ni ana so onye MPP ni. Se maame no one na ye refi. Okay. What you say? Na refi nso no se ye nyina ye kobobo a kotokone has kobobo a ye ade se na be ye refi no obedi amaye. Enti papa ne kwenya ye se nipa kro na okoye adekode no oye de tia maame se ebekọ nafa. Yes. Obviously NDC ni MPP na akansi aye kwakusi omo ejina omo so pa. Enti se ne se enye MPP ni ne koye na se NDC fo na eputia maame no sunsun. Me more party be edi. But the me catch maame ne say
se owadifoɔ no ho a wɔne ɔmo nkasa na ɔmo nyina ɔmo na so ɛmɔ mpaeɛ ma no wate ase ɛfiri sɛ sunsun mu saa bere no nyɔma a yɛyɛ tia no dɔɔso nyɔma a yɛyɛ tia isi maame no ɛdɔɔso paa ɛwɔ sɛ adiifoɔ bi ne nyame apaebɔfo yɛfam prayer warriors wate ase ɛsɔle edi ma maame no sɛ this is the time a ɛwɔ sɛ wɔnya akokuduro na wogyina mu te sɛ ɔbaa bɛsi a wɔnsuro bonkum nsuro nifa wate ase na afesunsun mu no nso wɔwɔ ahoɔden a wɔde ɛbɛyɛ saa refi no because sunsun mu no yɛayɛ nso atia no wate ase enti onyina spiritually no yɛakyekyere no mɛka ne saa as a prophet no me kasa me translate about physical realms a one hwe ana ne nkyekire mu no ba sɛ maame ne tie me ana na busuani bi tie me a ɔmo mmɔ mpae ma maame ne fi sɛ sunsun mu deɛ mimi hu pɛ deɛ me hu wɔ sunsun mu ne deɛ maame ne yɛayɛ adeɛ ato no so ɛwɔ sunsun mu papa ne yɛayɛ de ato maame no so wɔ sunsun mu no obi bisa sɛ uhu yɛ no wɔntimi anya ho hwe fi sɛ wakwakoyɛ ɔmamba pa maame no so yɛ Ghana ni abato yɛ kwakotu so yɛ Ghana hyebre na yɛkɔ decide eti sɛ nyame da na di ma uhu yɛ no nyame amfa ho akwankyerɛ amma mabɔ mpa ya ma no pa okay what you say me obi a nyame bɛyi wo ho asɛm akyele me no me de me yɛforo to hɔ ɛyɛ fasting ɛbɔ mpa yɛ boa wo okay what you say because mpanifo ka asɛm sɛ etua onwonko ho a wosi etuaduam na position na maame ne gina no hwɛ yɛwura afɛligyan na me bɔ mpa yɛ ma no pa what you say efi sɛ bi saa bere ya obi a yɛ na nyoma wo obi a pɛ sɛ ɛkɔ ɛma no what you say enti wo na wo yɛ refi no wo de ɛda bia no yɛ bɛyɛ nyoma tia wo yɛ bɛyɛ nyoma tia because yɛ obi a pɛ sɛ wo nya favor adom ɛwɔ wo anim okay what you say the offer so afejan Dr. Afelijan free so ba yɛ fɛ ne sɛ kora Charlotte say yes ɔno sɛ na me bɔ mpa yɛ ma no pa what you say me bedu seasons here na me bɔ mpa yɛ ma no pa nyame yi no ho bibi kyerɛ me na me bɔ mpa yɛ ma no pa just saa time no na me ma afidie so emekasa what you say na this time around me wa afidie so nti na me kyerɛ ma me ne sɛ saa bere no season we no because omo yɛ ade no na aka 6 weeks 6 weeks to the election no and ebe start ya manifesting no 6 weeks to the election no sabre no when you be a we prayerful no hwe ne hu ye spiritually na menu say why be pen enya ade a we ebo no hu so ntumi nye what you say but I'm just trying to tell her say the sunsumu no ye de nyoma to no so okay and when you know no hye ne sapo mu den na sene da bia odi ma Ghana no this time around so between so adi ama Ghana but me pese me kire ne se ye wadifo ayen so ye bɔ mpa ye ma no enti ye hu bibi asabe ye minim kwa me fa so akɔ no nka me kɔ no person akaka kire no ti me de fa fidie so aka kire ne se sunsun nyo ba pi kotia no enti wonyina ye no ɔmɔ mpa ye what you say now what ka bibi fa Dr. Bawumia wife ho ma ben kasem to mawura se sunsumu no maame no wo pese wonya Dr. Bawumia agi se wonya maame no yes all the fun and you so where the eye to the man okay what you say where the eye to the man okay enti ogyina mama ni kunu no enti se ye pese Dr. Bawumia ye mla de o man ye den no so no ye be ma wono so ayemle what you say na sa maame ne yemla because maame no nko akra no krado opulu no e de ma papa ne yasem ketwa maame no se ne okoma ne kunu no pese ne kunu ewini na ne kunu edi nkunim na sabe omode party ne sa aba power no na omo break 8 no oye adwuma pa enji so obi yesunsum nipa no ohun se wa hoode no wo solo e wose etumi e ka no to form na etwifa no so di nkunim a obeye na yaye nso wrong passable no di yayan so atia maame no na entumi omo but as a prophet na me bom paye mo no e wo so mo yawe say bibi koso so enti omunyina yi what you say because vice there me hu yesi no mo aye say enko gina campaign grand so a on tenhwe
anase bia yes obi afenti sa na e ka no Recharge. yes na ya rush no what but omo ya de na enye yi what you say omo ye enye enti sa na me kan no ye wura no e we se omo di na chi omo ka no ho no kuta ne mu ye physically and spiritually what you say na anytime be a oba platform so no o making sure say we fit to come to the platform, okay? Send hondo don't know ni tinya ne ya na pomuden si physical ansa na waba ye hwe ye mampani abe de twesa campaign a wo yi wo hwe ne energy level a e wo soro wo hwe se ne wo bɔ ne homode okohia grounds a crowd obe puli entiamu na bibia de adanse se oye fit nti we bisa say obi a ya chechi no sunsumu de senke benye sunsu aso obi kra wo no so ebi bo kra de ne compare ye mampani abe de ye mampani dada John man ha mo tese papa no kwa na ho ode a wo form chain Bawumia de no asa Bawumia no oye strong oye fit enti obi a ya mantam ne sa no nka enye nsunsuanso bi woni so Okay, me da se pa na ade e wo mani say wo pa obi a wo di kan yi ade sunsun mo na manifest no ho physical what you say the fact say o gina ne na so no enchele se sunsun bibia nko so na so ono so no woye omampani abedi akili enti wo se sunsun nsem no odomosko what you say na me sure say ono so wo wadifuo eni nipa a omota na chi ombo mpaye ma no what you say enti me mababo ntia be ka kire ne say emunye na chinye what you say the fact say bibia nto no nchele say sunsun wo ye free wonye free sa enyo be pia koso sunsun a se nipa bi nyaaya ko no kura na e bia na kene no ono aya we and this season no when yam poso di for be ka kire no but de mimi hu ye no nyame honhom fa me se membra no nko kire made okay what you say ye dimi ko kromi no so ye dimi ko Togo ye fro na dimi ko Benin e nsuo ye du Togo nsuo no so no ana spirit no e ka kire me se men so ne nsem okay de me so ne nsem no de me yan se me ne spirit na wura nsuo na se okay me du nsuo na se no de we yan se basket miensa what you say na basket na ade ebutu so what you say ana ade na ebutu so no snake eda ade no eso enti ade ni ti no basket na ohun no wonsuo na se no yes ade ebutu basket no so nti se ewotire enti ni mu aso no na owoda so yes okay enti the spirit na angel no eyi wo ade ni ti no fra wo no na opagya na me hu se picture the picture miensa ana me hu ye baako kenten baako no na vice president what you say ana the picture edem ana kenten second one no ne wife ana the picture edem ana third one EC boss no what you say na emu ho no omo keka ansem pii efa saa vision na me hu no ho me ntumi nka na what you say enti me ba o sad me ba back no ana o kire me say bompaye ema o what you say enti ma bompaye ama o na still no yankoso nso enye den ema mpaye ba when nchile say vision when nchile say enu nti me nkom hye na sesa me nkom hye ne sesa me da ho gina ba bia me gina say papa no be win election no say wo hu se de na to basket mu na yere da basket mu yamantam no ni nyina echi no yes still la obetimi afa kunya no ono a sunsun ono angel na nchile me say basket no dam nti walusu okay but what chila me say sunsun na nyoma nkoye wonachi enti no say me bom paye dia me ho paye ma no na say ni na ekoso what you say enyo ono kwa politicians pii me hu omo asem ebi mo e be fa me ko omo peso aso a ebi ya duadua emmoa bi ewo ho a what you say like dey ya dey eye parties ni nyina both parties ni nyina me pese me bobodin wa what you say me hu a na ya kire me so bompaye ma we me hu a edu election so me bompaye me bre pam bompaye man ko for pa what you say e akatua ni bet e be ni den wadwuma no ana nyame seye enti ye de egusu ayeye ba de me hu wo papa no ho no ana me ka kire mo say ni say na wo ka say enipa bi ahye nkom say you know papa vice president be win the election but Thomas Akon say no enye possible na mum oba bonten be hye nkom na afi o so wa hohoro ne nsa fi MPP ho ewi achi no sa ba bonten sa be hye nkom bi mu ase nipa no hu ade fa no na wa hohoro ne nsa fi no ho no
ono anu gu so ti akonya no so na be fa akonya no eye ye mampanya be de Dr. Muhammad Bawumia. You see sa ono odifo no kasa no ono na hu nasem. Okay. Ana ono wa na de ho wa no ko no oba. Enti me nkasa mfa ho. What you say? But me percent for ye ye sure say me say enkom se me hu ya na vice president a win election no e da ho wo ho. En sign na emom de sunsum na e wachile ne say papa ne ye nyina Ghana fo nyina mompa ye enta na chi na sunsum ade bi a enipa bi ye se ne bi ontumi ma power no yense no na omla because sana nyame aka wo sunsum what you say papa onua D4 baako mi gidi say bia obeti ne ka Prophet Bernard mi gidi say wat ne campaign ono so ye D4 baako a wo hye nkom yie pa se ne wo hye nkom yie na obehye nkom rebi se abato na ayekwa akoto nipa obewi ni se president no na be de achi bewu as at that time na omodin bia ye ewi achi na fe ne nkom hye ne be ye clear ena obebeka se wahu se mampani dada John Dramani Mahama ena afaba no eni tema clear di kwa mkoko hia no unhu papa eso so wa ase se wote hobi eno na bi mu bisa se ene ye se mampani dada ne befa aba no pe ono ne nkom hye dia na de se nipa o kan se ofa aba na the vice president be to confirm nipa ne presidency no aye mampani dada John Dramani Mahama na de se maame na obo na chidom se running meeting no ono ena ebefim se enkom hye bi ba se ye na wote ya papa ya na wo gye ne se yeah meda wase na de atia ne se odifo no wono na wose nyame ayi a kire no okay what you say se the obewi ni election no ne vice president ebewu ne nipa obo na chidom no ebewu na wasa ababonti abeka se eye yewura John Mahama ana ebewi ni na je se John Mahama ne running mate ye fene se kwa ya maami Jane Mensa enti na papa ne pese o che se John Mahama wini ana Jane Mensa na wo pe enkom hye ne ba ye ne die pe papa no nkom hye odifo no nkom hye die meka ho ne se odifo no ana o se nyame yi a kire no what you say na maame no so ya maame no ma onfa ne tla what you say na oma na ninya din e wo mpai bom okay what you say if you say papa na kwe odifo na medie odifo bi aso ya bofra so ye pani so ye ketwa so ye den so okasa mememfa ne tla what you say ana say hu di maye maame no oh to me no me ametie so se me nchema adwene enye hu maye maame ne sa se D4 ababonte be hye nkom hye kase sei oh enye hu sa to me ni de enye hu na sa odifo no asama woka no wode ayato hu se ye mompa ye mama me na anaje sa okay because of he says ye bompa ye mama me na then owuo na wahu no ebesesa okay anaje sa na wo pa kire ono and fa direction bi amato ho se ne o kan ne se nipa obefa akonwa no ana ne running mate be film into direction bia amma se bia ye mompa ye ma no nipa ne ma ne pai bo monye din ana bibia sa ama e kire no oba be kire se ne ohun se wafa Ghana akonwa no e mampenda da John Dramani Mahama okay na se eba ne sa ene na ayi odifo no enkomhye no na yi ne se maame ne ye beto abama no ama wa win election no wa be wudia na mfa so ben wo so se ogina as vice president what you see ye beto aba aka small time ni ato aba 1 month ana wudifo because NDC for ye papa no otihobi ye mampenda da to ne safre clergy no be Prophet Bernard Kobi ona wa hu say papa ni be win election no win ya na vice no efrim enti dia no wa ya fa ho maame no mesla no se owadifo ebo mpaye mana wonyina ne na so mo na omo mpaye ma no na de wa ka mi akra no metwa 3 days fast abo mpaye ma maame no if he say owuo die mimi sense yi kira bi so obi be wukura ne kan me den what you say because logically no se Ghana kra no ye beto aba na obi abewini ne na be de akire be wudia na emfaso be na wo sa aba na ye koto amani pakro no so because you to aba wi obi agisi esa kotusu another vice president ana what you say e bi nso na maami hu ntikwa na ehwe ye to abaye
What you say? Ebi mu behwe de ato abama papa yi. What you say? Enti me sa ankomhye no. Odifo no wonye hu bibi. Wonye hu bibi. Onsa ambla second ta wonye hu bibi. Ma me na nkasa nso wonye hu bibi mu ontena sa se ya hye nkom se ni na eko. Wonye hu bibi onfa ne nansi ho. Na mesa aka ne biemu se ma me no me mabom pa ya ba no. Me bom me gina me na so abom pa ya ma no. Na ensam fatase e beto abama na ubewu agya akunwa no ho sa na minsusum po se saade na wose to Ghana biem se ye mampani bi tie akunwa so a ubefiri akunwa no ube owu nti no wafiri akunwa no so both the president and the vice president ni kwan se entwaye se obi bewu akunwa no so de ayefe ene se obeye former president or former vice president ye wi ewura akofo fe oto papa na fe program bi okobi what in hwichem kama ochia na animonyam nko a what ase omunyina mo okroma omusunsum no ebo okro no what ase enti ye ewura no prophet o say okay mesele ne say enkom hye na wahye no almost mpaye na nimanimu ya nyamenyi enkyere no say almost mpaye say nyame nsisa sa owu no no meka nkyere ebiem omyenti say nyame asesa anya sa this election ne nkom hye we dukra mwa party no a wo hye nkom omo no what you say seriously speaking mwa party no mwa DC party no because say we odifo na sa prayer crucial times ye kwoto aba what me ahye nkom say obi vice be wudia adan uhu ye no kura wese ubreki what you say na ba abontin ebe kan saade a na maame no wese owura mpaibom pa me shloma maame no physically and spiritually me shloma maame no papa ye de na twro ni bu papa se mo asofu na me di se e wo twro nim se nyame asem se o de nipa kra besesa ama ye kra nyame sa okay it is say ebetimi aba se ebia enu bi na prophet na ehu ye say ebetimi aba se okay nyame yi e ma pini da adwo ma na na so ansama o media kunya na ye se o de nipa kra sesa e de ma na kunikuni maame asema o ka wonti ase o what you say o say nipa kra what just papa ni bedie kunya so bi wu ansa no obi be wu nipa ro ni bedie kunya no but na no say vice president vice president Dr. Bawumia okoye vice president no wa be president and you know say maame no so betua be president ana what you say run on for the class sir it's not here nor there. I hope said that try was a prophet Benson obi a the way I kasa no you see people must follow me you obi a kasa sa akwa and na nyameka be kyerɛ me a me boso mpa ya na wo say asɛm na beto ho no wo sunsu anso bɔni bi ana what you say but seriously speaking me nua penny no ne nkomhye we no at this crucial time no is uncalled for I'm telling you and it's not good for the party. NDC party is not good for this. No. It's not good for the party. It's not good for the party. What you say? Papa, you presidential, parliamentarians, no smoke get a car. Now, yes, she says soon from almost some from it's saying, yes, from a beer airport, our parliament house in the speaker class suspended parliament citizens, Palucha and Bianco, indefinite. Say, you better about say, baby, as I'm about, said they were suspended. Yeah. From January 7th, 2025, no Parliament be rough. Said you hui, and one ever so man you be as MPP for na you be there. And you say parliamentarians men for say for you who your parliament na democratic parliament grants for that marching pass. Now marching pass or that is it. Omo yes somewhere fata enu se enyefu enu nti na prophet Benson wo difo okay enu nti na prophet Benson me kasa was a Ghana for tie ye enu nti na maka kire MPP for say na eba enti munye bibi enye den emfa ho na seat na you know mulu so ni nyina no monsa minim so ma ye dia because nipa baako bi o ho a they are approaching me what you say enti mesle party ne say MPC ne de ehwanye MPP side no MPC no ehwanye na say NDC for the muda omuna now bedan so see in politics you don't sleep in politics what you say because
odifo abekasa se MPs no seat ni bi nye enti se wo kwada na se wo ho no nipa no so asole a wo ya de a wo bende na kwatia wo enti edu sa bre obi a fa ne nansi fom me de bia so me ba me tu omofo se wo ya MPP o wo ya NDC o obi a ensole gina se eye competition e de abaako ne be den e be fa na baako no be fa na wo se wo ya die nyame atie ne mpaye what you say enti wo mpaye ene onyomo abaye osunsun mu no na ekrom hansuo ene asobofo hwe kro no so ebeji watum no one wini what you say but still ano se NPP for edip election we MP na MPs no election di agora enyoma ebekwati omo mesle omo se omo aka mle kakra bi omo empushi nyoma na omo hwehwe adifuo bi a ya no bia mpo bi mpese obeka se bi odifuo we die ono ana ahye community ono ano ho ne yeko oh so obi ba sa papa won commission ahye ne medie mejiwudi enti ye bibi ameye what you say na se omo amanso no mo adifuo ho de a na mbo consult adifuo na and also many problem. But my problem is say as what cheer me before the Lord. That say the Lord. Said this election, you know, MPs, no seat, no, and my MPP for what you say. Now I know in Chile say MPP president flag bellano, obelusu, obewini. No winning we are. The who yana say ano, and no never see parliament ho. Ghana kanko. And the same year Ghana ni na me pesa Ghana tu anamo nti no ana me sla o mo se ewie mu de NDC for be first seat ni pi na nso ya nya de nanka yam balance situation no nanka papa na wo win election no wo win with majority but mu onko win with minority what you say na se baba mu so ehia se de nyoma begugu kwam ewi sade anya wo dia na wo kwaji a e wo se wo gi wo na wo gi ni ye. Oh, of course. And the Nasa a Danny P. Your badani P. Your badani P. What you say? Ghana election, West Africa elections, any Africa elections, Pia, Mimi dear Chene, Yami Adum, Nipa between consult to me. No, you to me sle. Macas has me out. Yes, slow. Yes, sle. I'm here, sitting among. Oh, I be here MPs, you know. Last Sunday, right after church, Anna spirit the catch me say, Tenaka Mituka Nanti. One chamber be a memfa. No, I say, be a medu be a constituency be a medu piano, or bet slammy the becoso. What I say, I know the mean to be kind of video so. Mean to be come back, Mikoko areas P. But I know the mean to be our video so. Mean to ka our video so yeah enti anyoma me hu constituencies ndie me twin fan to twa na mo media ne say as a prophet of the nation me bom paye aboa MPs no ti MPs pio ho a me ama fato me hu so me ni me team a ye bom paye bo mo say after election no enkundie beba ama omo papa we dey ye bre no aye pe enti no akonya na san beto ho no me hu say wo de bibia wutina na na wutina say mampini abedi achi Dr. Muhammad Bawumia Onuana akunya ya kwakoto so abai obesan afa papa ne nsem nyina ye mo de tofa ne kwakra ne sen na fe bia wo number bi na wo kira kon bi hwehwe wa beda wase mawura ne kwakra nyina ne say Prophet Benson ayo obi a nyame ne be kasa direct na menye obi a sebe bibi nti na mpesa me hyenko na wie mu de nyame aka no won sesa no ti se de me hu ya ne ato aba na ye MPP for wi no saa na tie bibia nsesan enti se ejina ho saa de akam December 7th nyame ebekasa ama vice president afakunya no atena so se ne wosunsun mu no what I say na menum se bibia nsesan de odi for maka no eno wa na bebem ebusia Prophet Benson na ye no atotwe komo wo kire se bibia you are assassin nyame akafa ye mabini na be de Dr. Muhammad Bawumia ho enoa ene bebe ma ye hu comment e wo video yi ase we bi sa na fe we mi subscribe button so na o de amami e too much chide e ya fa do me ka o ye ne sa upload bi e bebe ya wo ne first person na se be ti
all the social media handles nso okowa and too much also I like in washe amobi ebisu ene biasho adwa papa bi ene dia mteso. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Please call us 0208 599 576